Myanmar Marchaksan State October sang ni somni pathuma tangkhan boina chuaka hemi nu hian nam tlem jok ta tangrual pol te chuan junta laka bai puyan thlak tana ne Myanmar sipaile ral thuam keng nam tlem jok pol te chuan thlatam tak chung boina a chuan nuwa inka hayan puanga alliance hian China nena insum don ton na ta na poimo tak khopuile ramri mun poimo engimozat alatoa China facilitation lama apui na in China khotlang kunminga inkhom kan naya inka haiti top thutlung kan siam to ani ti in junta thupuang tu zomin tun chuan AFP rel tang National Liberation Army TNLA Tarbon Kyo Alliance member pakhat chuan China nena ramrilama sumdo na honle anrem ti thua soya China po in January ni sompani khan inka hai hi apuang to bokane Foreign Ministry thupuang tu Mauning chuan rampani te hian inka hai ti to wat anrem tia sipeite in nu do a akai hnoi buina le thil phut te chu remna zonga in biak na manga chinfel anrem ti ani ati in biak na hi January ni somle ni som pakhat khan Myanmar ramri Yunnan province a kunmin khopuya Chinese lam mediation le facilitation manga in biak na nei ani thua soya Mr. Mao hian inka hai puan hian engmun nge a huam ti asoi lo thunga ni Arm Alliance hian karma sa khan marcha khopui online scam operation a mingthang tak chu an la ti an soya hai hi junta ta na chiat na dangania November thla tang khan mipui China ramri district om laukai khopui Myanmar sipai ne na inzom online scam share lar le mi tam tak om na compound mi tam tak shal chuan ni wangin an tlan chiat sanani Alliance TNLA Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA le Arakan Army AA te din chuan tuna chun khopui chu an thunu na hnoya om to tian soya karma sa khan Myanmar le China ramrikal tlanga artillery cell puak nia report a om hnuwa Beijing chuan indona wanga Chinese mi pui then khatin har sanan to na te soya an mi pui te hum him na atan a trul an ti don thu a soya ni thlama sa khan Beijing chuan Myanmar sipai te le namrau thuam keng pol te nen po in biak rem na nei ni to thu a soya hun engma chen in ka hai siam tura in rem na an siam thu a soya ni ma se hemin hu hian San State mun then khata boina chho chun zom zela China embassy chuan ven himna lama har satna oma wangin ramri in sembula hun pakhat chu chhuwa san turin ami puite nge na ni Friday khan thupuang tu Mao chuan Paul in bai pani te hian Myanmar a China ramri a cheng te le Chinese sipai te himna ti chelo turin an tiamani ati marchak Myanmar a inka haile remna zong in biak na kalpui zel hi Myanmar a party zong te du dan nena in milani ti na soya ramri a remna le muanna vongreng turin apui bokani ti na soi January ni soma tanga ni som pakhat chunga kunminga Three Brotherhood Alliance ti riat pol tele Myanmar State Administration Council SACIO ti in biak na naya inka hai hi ti topania tun nai kareng maza chunga Myanmar a anti junta pol te chuan nasa taka an bai nuwa sipai mun zali somli an luata a he thil hian an than omram ven himna din mun chatak le India marchak bial strategica ngonga nei awangin ngong nasa takina nei ti in he thil hrajiang tu te hian an soya anti junta pol chak tak Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA Arakan Army le tang National Liberation Army TNLA te chuan nikum October thla khan sipai te bai pui thla kan tuma China ramri bula mun sang-sanga huning ma chena tan inka hai ti to pan ram te ni
ni lai zan khan Myanmar ram mun danga chuan bai pui thlak na chu ti to pani don lo tin mi then khat an ming tar lan du lo tu ten an soya January ni soma tanga ni som pakhat chunga kunminga Three Brotherhood Alliance te riat pol tele Myanmar State Administration Council SACIO te in biak na naya in ka hai hi ti to pania December thlatop lama China in biak na nei voi thum na ani thlamasa khan in ka hai dang chu nenge maza chungin atla niam le bok ani hun enge mo chana tan in ka hai hi China ramre bula Myanmar San State ta chau ti ani dona India ramre bula tun nai ka reng maza chunga Indona nasa tak thleng to Rakhine State le Sagaing region a po ngonga nei don lo ni in mi puite chuan an soyane tunkar tirlam khan Myanmar sipai jasari officer telin Rakhine State a Arakan army kuta anin pe ni in mi puite chuan an soya hei hi January thlatir lama San State a Laukaya sipai sang ni zanga chuang le an chung tenin pek nuwa ani Laukaya in pezinga hian officer zani somthum velan tela chung zinga chuan Brigadier General Parukle Colonel Pathuman telani ramzau tak anlak ba ka hian resistance force te hian khopui poimo somthum chuang an thunun to a heng zinga hian San State a khopui som Paruk Chin State a pasari le Sagaing biala khopui pali an la to bokani anti-junta force te hian Mizoram chunga zo khothar khopui tanga hlalote India nena official land border crossing point pani zinga pakhat chau omna ri khodar le ramri pani na atanga kilometer somnga vela hla khopui poimo khampat te chu anthunun bokani Myanmar a Tambu le Manipura morain kar poina ni tin mipui te chuan an soya India ramri hnai lama Indona hian marchak lama tanga Myanmar Sagaing biala base nei mipui sipai pol te chuan an ram chunga lu chil an tum mel hle ni in mipui te chuan an soi ni kuki le meitei mipui sipai pol te ba ka hian remna zonga in biak na du lo United Liberation Front of Assam Independent ULFA chuan Myanmar a base anayani tun nai ka reng maza chung khan Myanmar civil mi le sipai zatam takin Manipur le Mizoram a inhum himna an zong to a hemin hu hian sipai zali somparuk vel lak le tan ni to a India Army how to General Manok Pandi chuan thole ni khan news conference a hengai to na te hi a soyene India lam chuan ramria thilom dan chu uluk takin an en ti in a soya Assam Rifle Battalion somni da in an din munati chakhle ti in a soy New Delhi police siam tu te point Three Brotherhood Alliance le SSC in biakna brokering China chan vo chu uluk takin athli renga hei hian Myanmar Beijing in thuneina atipung don ti in an soyene China Special Envoy for Myanmar Deng Jijung chuan kunminga in biakna hi akai hruaya thole ni khan in ka hai ti to pani dan po a muni India rama China palai hlui tuna Vice Foreign Minister Nimek Sunway Dong po hian Beijing in San State in dawna ti top atumna mun poimo takachanga heng malak na te hi ramri sum dona kalpui le Chinese mi te hum hal le infrastructure project a investment ti na a in ngat ber ni in mi puite chuan an soi ramdanga Myanmar Sarkar Advisory Body National Unity Conservative Council NUCC Councillor Toykyo Hlaing chuan Ukraine le Israel boina chuakte angai poimo berlain khovel mi puite chuan Myanmar chungchanga hian malak na kim chang tak an nei lo ti asoi India hi Myanmar ta na poimo em ma se thilom dan dik tak a hriat thiam anga yani strategic fing tak anei anga yani ti in asoi SSC ne na inzom na nei lovin National Unity Government NUG le stakeholder dang te po athlen jok turani ti in Hlaing chuan asoi bokani NUG emo
sarkarin exile ne na in nei tak dang a ming tar lan du lo chuan India chuan Myanmar din mun hi China ram din mun chau en lovin ground thil om dan le a chan sang sang te chu angai tu jok tur ani ti in a sei mi puin junta an do me ka India chuan December thla a New Delhi Foreign Office a in ron khom na nei tumin Myanmar in venim na lama har satna nei tele abik takin ratlan ta chin fel dan tur a ria tira heti lai hian External Affairs Ministry thupuang tu chuan India lamin remna zonga thulok na siam le democracy lama kir le chu Myanmar chuan malampan na kong ani thu alo sei to ani ti na sei khati zong khani le por se video dot le lo chang le don nia